كتاب أنس باب 10 درس إنك ملخص الفقه لون هنا يوتين في ميراث الأخوات في رنقول نجوني مسيب الشقائق نين غوتوبة. قد ذكر الله قم دي الله تتول جنتك سبحانه وتعالى ميراث الأخوات في رنقول كدوني مسيب الشقائق nene gotobe wala khawati musibbe li abin baba goto mal ukhwati wondude musibbe li ghairi ummin be tawata wana nene gotobe wahidatin wahidatuhunna goto e mabbe wa jama'atuhunna e jamaaji mabbe mobondire mabbe dente mabbe be qawli sabudalol Allah fi akhir surati nisa ka sakito le surati nisa yastaftuna kay be landade ma uliyato be Allah yuftikum humpiti on fil kalala e rawneteɗo jale numéro so tawi woni neɗɗo halaka o ma ilaysa lahu ala nama walla ɗum ɓiɗɗo walla ho uhtun fala raynodani bandira makko ni so feccere ma traka o kanko kadi gorko yari so o rona e bandira makko debbo illam yakun laha silatanaki mo walla ɗum ɓiɗɗo e fa in kanata siɓe laatake sno tayni ko ɓe ɗiɗo fala huma raynodani ɓe sulusani mimma traka e morde jawdi ko wacci ko in kanu siɓe laatake ley khwatan ko ɓe musiɓɓe rijalan woni saan worɓe e rewɓe fali zakari misl hazul unsayayn وذكر وجانتك كان قال ميراث الأخوات ندون مسيب بل أم كنين بمعنى يوم غوتو بواحدة غوتو كانت لاتي أو أكثر واحدة نفتك غوتو كانت لاتي أو أكثر ما قبوري مع الأخوات وندو مسيب بل أم كنين بقوله سبدال الله تعالى وإن كان سلاتك رجل كغوركو يورس كلالا امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا سبلاتك أكثر ببردود من ذلك إمردون فهم هراي بفطم شركاء وكبكافوا في الثلثية تبانغال فالأخت الشقيقة باندراو نيني غوتو بابا غوتو تأخذ النساء يتفكر بأربعة شروط سبو سرتي جنائي. الشرط الأول سرت أرانو عدم المعصب واسقول في هبيتو توبة لها ونندمو من هر habita be wala wa kon habita tobe al akhu shaqiq ko musiddo nene goto baba goto li gawlihi ta'ala in kanu sibilatika ikhwatan ko be musibbe rijalan wa nisan worbe rewbe ray toujours fali dhakar misul hazwil unsayn الشرط الثاني سرت ديمو عدم كواسب المشارك لها كفدوبه امako wa wodun al-ukhtu ko bandira wa shaqiqatu nene goto baba goto li gawlihi ta'ala inimurun halaka si neɗɗo ma ilaysa law harala nama walla to ɓiɗɗo walla kono nodani mo uhtun bandira fala raynodani bandira makko ni so feccere ma taraka ko acci kon o kanko gorkon kadi yari so ko ni roni ta jawdi bandira makko fu illam yakul la silatanaki on kadi walla ɗum ɓiɗɗo mara modi mara baba fen kana tasnatayni falahuma sulusani mimma taraka الشرط الثالث سرت تبعه عدم كواسقل الأصل لسد من الذكور مردك وربه الوارثين رنوبه من المذكور إمرد جانتابه كان ناور بده إمرد جانتابه الوارثين رنوبه والمراد بكو فاندارون على بكو بابا فاليد إمام صر من قبل الأبي هلك بابا على سيدوك سلكو الشرط الرابع سرتنا يبون عدم كواسقل الفرع كالد الوارثين رنوبه وودون الابن وابن الابن ko ɓiɗɗo e ɓiɗɗo wa nazala e jipike bi mana ko ɓiɗɗo e tanira wal binti e ɓiɗɗo debbo wa bintil ibni e jiwum ɓiɗɗo on tigi debbo wa nazala e jipike abuhuma be mabbe wa dalil hadaini shartain dalil di sarti do didi annal ikhwa wonde no nene gotoɓe wala khawati e nene gotoɓe worɓe ben innama yarisuna ande ko ɓe ni ronude fi mas'alatil kalala إنما يورثون عندك إنما يرثون عندك برونتا في مسألة الكلالة كو إندر مسألة رونا جلاو والكلالة كو يته رونا جلا هو كوني دو من لا والد له ولا ولد كو أما مرا موبه مرا بيدو أمايا عندي دون كو يوم غوتو به بنغوتو به بابيرا به ماما سورو سينو ودي كو دورانتا والأخت كو يته نم بانديراو ولي أخت الأبي no wadani bandirawo on tigi non baba goto wal ukhtu bandirawo li abin baba goto ta'khudhu on kad yetta ni so feccere bi khamsati shurutin sabu sarti joy wa yakun din sarti joy ashrutu rabi'a al arba'a ko sarti jinay asabiqat fi didin nane fi haqqil ukhti ka haqqe nene goto musiddo bandirawo ashaqiqati se ko dado nene goto baba goto والخامسة سرت جوابون عدم الأخ
ko wasegol musidɗo ashaqiqi nene goto baba goto wal ukhti e musidɗo debbo ashaqiqa nene goto baba goto li anna al mawjuda sabu ko woda kon minuma immorde mabbe kambe dido aqwa ko dum buri tidude min haadi makko li anna al mawjudu sabu wodegol minhuma immorde ben don dido aqwa ko dum burata tidude min haadi makko kanko musifidin fimo wal uqtani bandiraɓe ɗiɗo ashaqiqa tane nene goto baba goto faksara ko nattirɗo yakhuduna ko ɓe yettata sulusain ko tataɓe ɗiɗi li qawli ta'ala fa in kanata sibilati kisnatain falahuma sulusani mimma taraka wa innama ya'khadna ando ko ɓe yettata sulusain ko tataɓe ɗiɗi بأربع شروط سبنا أن الأمر ما شرط جناي ويلته الشرط الأول شرط أرنون أن يكون كنا بلاتو سنتين إذا فاكسرا كنا تريدو للآية الكريمة سبع آيات تدلو فإن كان تاسب بلاتو سنتين إذا الشرط الثاني شرط ديمو أدم كواس قال ما سبيله ما حبي تطوربه وكون دون الأخ كو مسيد الشقيق نينا غوت باب غوت فاكسرا كنا تريدو لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فليذكر مثل حظ الأنثيين الشرط الثالث الشرط تتبون عدم كواس قول الفرع كالدين الوارث رونالدين وهم كونبين الأولاد وأولاد البنين لقوله تعالى إن مرستين هلك ما ليس له ولد على نام بيدو وله نودن من أخت بندرا بهري فلها نصف ما ترك ودن بندرا دون فجر جادو كنت جاج الشرط الرابع شرط نيبون عدم الأصل كواس غول لسلي من الذكور إمرد جانتا بالوارثين رونو بو كون بين الله بكو بابا بلجما إنه فترنا والجد إمام سرما والجد إمام سرو على صحيح إدو كسلكم والأخوات كدوني مسيب بنن لأبن كبابا غوتو sintani ben ko be harako be dido faksara ko natirdo ya khuduna ben kadi ko yettata toujours asulusen ko tata ben didi liliji may onu de fottane gol jomirabe ganda ben ala do khuli nay do natugol mabbe hen do kal gebal do fi umumi ender ko hubiti kon ayatul kalala ka aya rona jalada Allah dal ini muruna halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fala nisfu ma taraka wa yarisuha illa yakul lahu waladun fa in kanata اثنتين فلهما الثلثان مما ترك لكن كنت لا يؤخذنا بجونتاك الثلثين تتبعين إلا إذا سونا يقين فلته 5 شروط سرتي جوي الشروط الأربعة سرتنا يبان السابقة كدوني كو أدتي دون في الشقائق كيوم غوتو بين غوتو به والشرط الخامس شرط جوابهم عدم الأشقاء كواسق نين غوتو باب غوتو ورب وشقائق نين غوتو باب غوتو ريوب فلو كان سنو لاتك هناك من الأشقاء كدوني فلو كان سنو لاتن هناك من الأشقاء مردنين غوتو باب غوتو بواحد نايسك غوتو كان ونكلاتي أكثر ما كبوري ذكر هر كورب كان لاتي أكثر ما كاكو صنابه لم ترى أي أتانو الأخوات كدوني مصيبة بلي أبي السلسين مصيبة بين دو كبابا لا سبو دو تتبدي بس كوني يهجنا بين دون ويرني بالذكر بالذكر كو جانتا دوكون وبالشقيقتين إنيني koto yagal ngal e yurmende mabbe nden ila ida kana hase woni latike ma huna wondude mabbe man yusuinna ummono illa ida kana sona lato ma huna wondude mabbe man yu'assabuhunna ummon habbitobe on acci hakke ngongre de ngari jemmam towi wamma ida kana masilatike al mawjudu woda don shaqiqatun واحدة كونين غوتو فإن الأخت أن دارين ودني بندراء أو الأخوات ما يوم غوتو مابين ليابين كبابا نودني السدس جيغابل تكملة الثلثين في كتم من تكون تتبدين دي فإذا وجد سوى دام بنت واحدة جيون غوتو وبنت
jiwum ɓiɗɗon tigi gorko faksara ko nattiri dow toujours falil binti haray no wodani jiwo on annisfu feccere wali bintil ibni no wodani tanira hun jiwum kun haray hino wodani kun ɗon faksara ha ko nattiri dow asudusu jeega ɓangal fali binti aray no wodani ɓiɗɗo debbo an so feccere wali bintil ibni no wodani ɓiɗɗo tanira hun jiwum kun faksara ha ko nattiri dow ma ha wondude makkum no wodani asudusu jeegaɓal takammulata ka timmingol asulusen tata ɓe ɗiɗi li qada'i sabu ñawore ibnu mas'ud nde abdullah ibn mas'ud ñaawi bidalika ɗum wa qawlihi mako makko innahu ko woni innahu wonde woɗum qada'u rasulillahi ko ñawore nelaɗo no sallallahu alaihi wasallam fiha ko ñaawi e nder on alhaali rawahu al-bukhari ko imam bukhari on ko filli ɗum wali annahu e sabu kanko kadi jitama gomɗi o hawtidiri min banatil mayyiti immorde ɓiɓɓe jiwɓe on mayɗo ɗon actara ha ko ɓuri ɗuɗude min wahidatin immorde e gooto min wahidatin ko ɓuri gooto fa kana lahunna laataniɓe sulusantata ɓe ɗiɗi qawli ta'ala fen kunna si ɓe laatiki nisa'an fawqa sunnatayni ko ɓuri ɗiɗi falahunna rayno waɗanɓe sulusatata ɓe ɗiɗi ma tarakay ko yakki kon waqtasat hertinama binti sulbi ɓiɗɗo on tigi jiwo reedu bin nisfi on ɗon hertinanama feccere lianna sabu kanko agraba ɓuri ɓadade mayɗo on fa baqiya heddo hande kadi li bintil ibni fi jiwun tanira hun on tigi faksara ha ko ɓuri ɗuɗude nattiri dow haray ɗum ɓen ɗon ko hande to asudusu ko jeegaɓal no metti faltodir degoy takammulati sulusain fi ka timmingol tataɓe ɗen ɗiɗi wadhalika ɗum baada tawaffuri ko ɓaawo hunnugol yoɓa ko ɓaawo timmugol haadayni shartain ɗi sartiji ɗo ɗiɗi noon ashartul awal sarti ɗano toujours adamul mu'assabi ko wasegol habbito toɓɓel laha wona ndem hoho koni habbito toɓɓen ibnul ibni ko ɓiɗɗo gorko almusawi laha feppodiro e makko fi daraja ka daraja sawno fotatel kana laatiki akhan ko akhal laha ko musidɗo makko ayibun ammin ma ko ɓiɗɗo bappa ashartu thani sarti ɗi mon adami ko wasegol alfarai calɗi alwarisi ronayi ɗiɗi alladi ɗin huwa ala min ha tawɗi hino wontiri sengo dow makko siwa sahabatun so wona wondiɗɗo goto annisfu siwa sahaba so wona ɓeygo ngon annisfu on ko feccere mari fa innano kanko la tahudu sudus o yetta ta jeega ɓangal illa ma ha sona wonude e makko wal ukhtu bandirawo li abin ka baba goto ma al ukhti wondude bandirawo shaqiqa nene goto baba goto tahudu toujours ara yetta sudus jeegaɓal takammalata ka timmintingo sudus en tataɓe ɗiɗi wal baadi waddalil dalil on ala dhalika e dow ɗum ijma ko fottanegol al ulama o jomiraɓe gande ɓen kama hakahu wono fillori ɗum gayru wahidin ko tata wona goto e maɓɓe koɓe boyi wa qiyasan e ka eɓɓugol misira ala bintil ibni e tanira hun jiwum kum ɓiɗɗo on tigi gorko ma binti sulbi wondude ɓiɗɗo debbo iwɗo ka ceeci on tigi lakin kon tun la ta'khudul ukhtu bandirawo on ƴettata li abin ka baba bandirawo baba goto ƴettata sulusu jeegabal kanko kadi illa bi shartain sona sabu gote ɗi sartiji ɗo ɗiɗi ashartul awal sarti arano an takuna nde o laatto ma ukhtin wondude e bandirawo mayɗo on shaqiqa hara koɓe nene goto warisatu nisf ara o wawayronoyde feccere nden e fardan ka farilla falaw ta'addudat sinnoɓe kontore maɓɓe nden ɗuuɗi ashaqiqatu nene gotoɓe ɓen asqatna reɓen ɗon fukkay al ukhta bandira on li abin ko ɗum woni ka baba e listimalihi nasabu timminangolɓe asul sentata ɓe ɗin ɗiɗi ashartu sani sarti ɗi mo adamu ko wasegol al muassabi laha habbitotoɓe mo wawa kon habbitotoɓe mo akhuha kono musidɗo on tigi musidɗo alegoye bandirawo makko kanko sonnajo on fa in kana silatike ma hawnude e makko akhuha ko ɗum woni musidɗo makko fal baaqi hare ko heddi kon baado ɓawti ɗum ashaqiqatu ko jumma goto ben goto on lahuma wonande kamɓe ɗiɗo tasiban ka habbitagol li dhikri
wonande no wodani gorko mislu hazil unsayn yergebal rewɓe ɗiɗo. wallahu a'lamu ko Allah subhanahu wa ta'ala on ɓuri andude. haray numéro téléphone ji ɗin miɗo jurnude